Vuk Stefanović Karadžić. Vuk Stefanović Karadžić rođen je u Tršiću 1787. godine u porodici gde su deca umirala, pa je po narodnom običaju dobio ime Vuk kako mu veštice i duhovi ne bi naudili. Pisanje i čitanje je naučio od rođaka koji je bio jedini pismen čovek u kraju. Obrazovanje je nastavio u školi u Loznici, ali nije završio zbog bolesti. Školovanje je kasnije nastavio u manastiru Tronoša. Pošto ga u manastiru nisu učili nego terali da čuva stoku, preselio se u Beograd. U Beogradu je dobio bolest noge koju nije uspeo da izleči i zbog toga je njegova noga ostala ukočena. Tamo je upoznao Bečliku Anu Mariju Kraus, kojom se oženio. Imali su mnogo dece, od kojih su ćerka Mina i sin Dimitrije jedini preživali. U Beču je napisao gramatiku srpskog jezika, 2 rečnika, i u njima su bile reči koje se koriste u govoru naroda u Srbiji. Vuk je u azbuci promenio Adelungov princip, piše kao što govoriš, čitaj kao što je napisano. Takođe izbacio razna slova koje su se pisala, a nisu imala glas. Dodao je slova č, ć, j, nj, dž, đ. Vuk je uspeo da 1847. godine uvede njegovu izmenu u gramatici. Umro je u Beču 1864. godine. Everybody get up.